Maske Ministeriu Kombatente Libertasaun Nasional fahe orariu pagamentu, maibe benefisiariu balun, kontinua toba e portaun hein MCLN, hodi hein simu Fixa pagamentu pensaun veteranus. Segundo o Ministério Kombatente Libertasaun Nasional, halo pagamento da huluk ba combatentes na família mártir sira, nebe mak registrado e hatinan rihon ruasia. Mas bem o processo pagamento ne benefisiário husi município hotu mai delay, no ne halo situação lá controlado, no Ministério Kombatente Libertasaun Nasional mos, lá ia gestão nebe dia, hodi halo benefisiário sira forma holinha nebe naruk, no dudu malo, to balun liu ferik no katuas mono no desmaia, obrigado tem que evacua ao hospital. A situação ne Ministério Kombatente Libertasaun Nasional halo na orariu se halo pagamento tu irida nia município. Mas be benefisiário balun nebe mai husi município decide la corre fila toba hein de tiha portaun hein o de hein Fixa pagamento tamba sira mai husi município nebe dok. Ai furseit to ohin at fila ba umamos umadok hirohin da dersan amba antrian ihna como klot fatimos hansa antrian hela maluk sira hana sambara barak leu tirlos ne makanesan husi estado governo sira hate tuir município kari ami hutula lamai hene ami hein be município de tamba den hotu 13 distrito ne mai hutu konsentra ya kantor veteranus ne mak hotu konsentra ohin da der to lokrai a kondensetan maluk aboy demos monu maluk balu mos samos leten kondense abulansi fotinia lori baiha Saudi ami hanu natu fila bau mana fila nem nu mana rok liu dok na so osan ni tuan bain tawa to pa khare tani ni ane ami pa te aban mai fali mos sakhol lei hona dia kula ami thoba ina tha kholan se peru ami hem am thoba diti sistem ida be hans hadiane hanya se fosai husi meri perami asa munisibu asa sandulo resintolone thun mane halo ide bangsa thaunar ide idak ane bara ida thun me label hansa akun simitan sa ohi kata ko ini amate ami mai ni mai putlo sosa dito na mas ko ami to fali mai sai polisi ne bato fali da karai ne ba o sena malu haune perikuan mas monu i salai salatia pois polisi mak lor tama balaran lor tama balaran tu akaruka ni turatia kirtia mak poin sadar fali nebe turlo se dia kliu fai município det mak dia kare tamba município todo mai bohu amutu kenene ni araska ane triste tamba sena malu dan sanene balu perisi katua sira balu la obe sera roda o ai tonka ansane mas ita hare basira ansa ita sirne normal mas ansa katua siran sanene kuitado ba fatin dene dal ruana mai simu be loke kaderneta mos am to fatin magne am barat agora ba o hinkala at mai foti fali be loka fali sai fel letrato ba foti fali bancaria mos am to fatin am vamos na ban rok ne agora ita antes ihaner tibar bar arelako ba mita fokit sai fal leremadok ne makam hela detenen Ter orariu ia fulan dezembro ne se halo pagamento ba combatente no família mártir husi município aileu ainaru baukau bobonaru kovalima no dili hafoi ne ia janeiro tinan região ruaru no luresinen município ermera lauten manatutu manufahi oikusi no vikeke ter dados benefisiário ne besimo pensaun veteranus basic rihun sanulu resinen Juliana Maria Julio Belém, GMN.